Okurugerera hari chairman w'entebe ya katano ahabwa district ya Rubanda Stephen Kasyaba kanso ya district eji yahirize kutunga okushaba kuruga ombyanga bitaro bimwe na bimwe okutaha amateka agokurinda ebyobahangwa. Bwe nashaba kanso ninga shitawuni kanso ya Kacherere ngo naheze mu kanso yabo hansi yakore ka bayiro ako kugira ngo yabaga ari community work bari kugira ngo bakore chalk pits ninga kizafanya chini ahamizi gabegara nanka kugira ngo waruga mu kibira cya ruguru na ife ashange China na bwashuma ife ashange China cyo kugira ngo amizi gatashishira abantu bore yongera beraza kwikahangura. Jacob Karuhura orukushigana semerumo omurune cha Uganda nagira ngo kushomesa abantu emiringo myinji yo kuhinga hamwe na no kurinda itaka cishikire ngo habwo kuba abantu binji batwire no bateganisibwa kandi kindi kushira munonga itwenze yo kugira ngo baba ni bahinga itakarishe eribine habo kuba kigeze n'abantu binji kuko icyo ngira ngo itakarishe eri barabe bine babase kuri kozesa kugira ngo umusharuro gwabo gwongera kuzahigwa bayrose zara kugikiza sorovinga habwe shonga mwene wa mwito turatura mu mishozi mwene ameze gararuguruguru gijagara gwa muri byo bina amani gago gagera gacendera ubundi gogere kwika hansi gaza kwika hansi garagahwera amani ubundi tubasa kugira kitwa yamba abantu betu. Karuhura nagira ngo nibetenga amateka go kurinda ebyobahangwa ngo habwo kubaba mu batura tabaketegerize kigendererwe cyuruho kandi district yatu yambeka twereza agomani kikaza higomboro kikakira kimwe na RC tunamasiko ngo itaka ryitu tuza kuririnda kandi kigererwa citukane cya Uganda cihikire twatakamye ko abafanya tsine ejura ko yari kugwa ikasori takaryona ngena tukole fanya tsina tekidamu babona ko yangukirwamo kemyaka kagahereho tukatunga furadi nabwo yatwaramo amaju yatwaramo amatungo w'emisiri ngenu cyaba kibi munonga kandi yatwarana gravite frost scheme yakakirere konka aho twakorere fanya chini hatiya associate hati hurire ngenu fanya chini rekora munonga omuberevi ebyenjura nyinji district ya Rubanda nemwa habyango mu ihanga ebiteganisibwe kandi mitunga ekiriyo neyongera kushisha emisiri y'abantu hamwe na nemahanda amakuru agagasha kwa Job namanya Apuri.